Na 2015, Congo Mikili, bling bling tina suka. Bazo pola, mais bazondi mate. Et belé, ba komi déjà kobima libandi. Malgré Kisinae, nganga kenda kapé hôpital. Voilà. Le meilleur site de la diaspora, congomikili.com. Na 2015, prestige, qualité, professionnalisme. Tolie bango à sec, sans dessert. Bana fouanière ya grave. Olingi Fetia VIP, bling bling tina suka. Congo Mikili bling bling, ba mariage, anniversaire, animation, reportage, vidéo et photo, location limousine et voiture de luxe. Rien à dire, service de qualité 100%, prestige, qualité, professionnalisme. Congo Mikili, bling bling tina suka. Kwalekela oma Kongo tukakumchundi na tekumbamba lwangule mamulaza pangala Kongo imuna Kongo tukakumbwekete yaka Kongo Kongo dieto jane lukengo Kongo dieto jane Kongo nimi nensaku nempanzu ya zinga yalambwa kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela oma Kongo Kongo dyatusisila bakulu Kongo tadika baswe masinga Kongo imuna Kongo kenzoka Kongo wa kenzo lanza sala wayala sanda vantandu kamunchiko tobola nkosi tobola ngoya Kongo imuna Kongo Kongo imuna Kongo La conférence de presse d'aujourd'hui sera en Kikongo. Et Radio Mikili va reporter cette conférence intégralement en Kikongo. La même chose pour les chaînes ici. Parce que désormais, je vais ici en train d'alterner des conférences en Kikongo, des conférences en français. Le Kikongo, c'est ma langue maternelle. Moi, je ne crois pas qu'en France, là-bas, il y a des gens qui donnent des conférences de presse en Kikongo. Donc, le kutukunu le tula wunu ki aki, kina kala kimoko, yenkangwa mwa Kongo. Ye muki moko kyo Kikongo kaka tunasalila kali Kikongo indinga ya vana tata nzambi ya mpungu kwa beto bakongo vowele ku Swede muntoto myamyo mya Swede mumavata mama Swede ndinga ubavovilanga voele ku Allemagne mumavata mama Allemagne mumbanza za zoku Allemagne ki Allemand kaka bavovanga voele ku France mumavata mama mumbanza za zo ndinga ubavovanga voele ku Italie ku Egypte ku Israël ku États-Unis ku Japon ku Chine ndinga ya vana tata nzambi ya mpungu kwa bakulu bawo basalilanga bilanki benu bandombe luvovilanga kingelezo luvovilanga kifalansa luvovanga ndinga za banzenza mudiambu da yalo la isa yalo kwa bisimputu
mekunsiza mputu mtoto kanda da bantu egale ndinga kanda da bantu wenda ku Asie pila mosi mtoto wa Japon nsi ya Japon ndinga bisi japonais ku Chine pila mosi Vietnam pila mosi nsi za zoza Asie pila mosi wenda ku mputu pila mosi wenda ku Amerika pila mosi I Afrika kakadeti vumvula mutombe ndivo vanga ndinga zabanzenza muntu otome bakulubandi intwadi simyakisi Afrika kaka mivovilanga kwa makanda mau mundinga zanzenza buyavanga bundu la Kongo malongi mukikongo tuvanangamo minkunga mukikongo byabyo mukikongo kali tata nzambi wavambisa makanda izindinga yani tata nzambi wakamana vambisa makanda izindinga nikavana ndinga kwa kanda lya bantu munanguli ya diambu imuzaya kiti mono yengeye tuzole tumama na tata nzambi evokani mebisi bazulu baovo tumama buku kondolo muluzolo tata nzambi ampungu mamoma nkakamalenda vanga muntu bina mpamba tata nzambi ampungu veni kikongo kwa bakongo na teye mu mafata mau bakongo kabazole vuto avuva kikongo yona vuva mangala bora tibanza benu kinkole luzole muntu angu yo kinkole kifuti mena tu mama buku kondolo muluzolo la tata nzambi ampungu mamoma nkakamalenda vanga muntu bina mapamba ndinga kikongo me muntu kaluvuniko te kilangiza mindele munsi yayi beto bisi ntandu katoka nsimo siko ba mindele baiza kututula mukingolo vakimosi nsieto ikongo dantotila mukatu kwa kongo dantotila mvila zimosi ye ndinga imosi yakalamuna ndinga kikongo Stanley bukaluaka muzunga kya Kinshasa buka kuna sosinga Afrika muzula za Afrika bisimputu Stanley bukaluaka muzunga kyaki ni yuvusa banani bavuiri kwa kukweka kunsi ya Kongo lya ntotila ukazieta mafata mazunga ya Kinshasa lweki vafatela kinsuka kikongo bukazieta lweti vafatela kinkole kikongo lweki vafatela mbanza lemba kikongo buna Stanley waisa monafo mavata mamo makabwana muzunga ya kyampumbu ya Kinshasa mavata mabakongo mbanza Kinshasa yatungwa muntoto mabakongo kali bawumbu bena bakongo batuka kukongola ntotela bavuira mvira za ntuka Kongo lwenda moka yebao mukikongo bawumbu bakongo ntoto wa Kinshasa ntoto wa bakongo tekilangiza mindele mekikongo tokele vanga kwaku bulwe kumuntu ndemami kikongo unavuka busabu kilinza lelwa kusimu kikongo twakelevo vanga mboki malembe nzenza uzikota wele tota makanda makaenda tota kunthandu emakanda mana maneti ndinga zawo zabisitandu vakinsasa yekinsasa kiyandikilivo valingala dingala kayena ndinga ya bakongo ko ndinga ya kinkole yena nzenza wanata yo nikaizo kotsa vakinsasa tuka munthangu yoyo Kinshasa ke yandika vuka kikongo ndinga ya banzenza nguri ami nkazi mbutalubela dani kukinduti kakele vwandanga mupolo kubase ngunza yakala wakangwa mufila kunthandu balwaka kwako kuba bafisi benda kukinduti masoda kuna wakele vwanda kukinduti bavwanda kukinduti ubaiza kubani yanguna ngwankazi lubela dani wele kukasa ngulu uona atraka kelesa la kukasa ngulu enitwa sumba lupangu kuka buna kasa ngulu muntangu yoyo kikongo lya kelevo vanga ele territoire de Kasangulu ale jiko plateau de Bateke kikongo to kelevo vanga
malembe lingala lyatuka kunthandu lizikota kukasangulu bwabukasangulu bakongo mubuzoba bwawu kabazei jokovo kanda lya Kongo ikanda lyatunda bene mu Afrika Central banyafu lindingawu bayandikirivo mangala kasangulu yandikirivo mangala ngwangazibuka sala ku Onatra ukasangulu niba mufila mu kate kaka ya Onatra niba mufila kukisantu mu Onatra kukaya Onatra kukisantu mono ya kele vanda makuna tokele kwenda kukintanu on était avec l'oncle là-bas quand de l'Onatra yena kukisantu l'oncle habitait là-bas il travaillait à l'Onatra mais kisantu kia mvimba mtoto miaba Kongo kikongo kitokele vovanga kuna bwavo lwe kukisantu mangala bayandiki vova kuna mitata nzambi ndinga yoko bakaka vana kakwa beno bakongo beno kikongo kaluvana ye kaluvyo kitata nzambi madiela ko mibisi mazulu baovo tu mama mbuku kondolo mulu zololo tata nzambi ampungu mamoma kama nena vanga mutwe na mapamba tata nzambi luveni kikongo beno kaluzole vutuka vova kikongo ko mangala luzole wakunu zinkoleve mezi zingamba sivanga ndinga za mfumu zawo situ bayala beto mekifona situ vanga nani wana takifona memfumu yande kutu yala amindele beno bangala balutulukusa bitambi byawo elo yati kivova ndingawo c'est tout mengwankazi lubela dani mukikongo kyantama mbangu luvobi nyoka et en Israël dani veut aussi dire le serpent et nguriami nkazi nkumbu andi bakana ene lubela dani kuinduti kakala ngunza yakala parce que quand ya bangunza yakala kuna baka ngunza zakanga baza kutufila kuntandu ne bafila kuna yabakite soldat babanyanguna uisala kukasa ngulu fu Onatra sumi pelupango kukasa ngulu kikongo tokele vuwa kukasa ngulu Onatra siri mitengo makazi lubela dani kukisantu moi j'habitais le camp de Kisantu là-bas le camp de l'Onatra Kisantu kamiba kikongo tokele vuvanga mbanza ngungu yani mbanza nkutu mbanza ngungu mbanza Kongo mbanza mbata mbanza lemba mbanza ngungu ntoto mya bakongo kikongo twakele vuvanga kumbanza ngungu unuki yaki mangala makotele kuna bakongo kikongo kyabatekele nima mangala bayandikiri vova kimpese ntoto mya bakongo ba missionnaire protestant ba mvimba batunga école normale et épique kimpese buna bana babo baba Kongo école primaire ka bakele vanga musi territoire zao ni bakele kuiza ku kimpese na te bangala kuntandu kuiza longu ka ku kimpese ne muki Kongo bakele longu kilanga buna kimpese kiko ntoto maba Kongo kikongo makele vovanga bwavo lwe ku kimpese saben Kongo weti kukimona kiti kinani ka kitu kiri mangala bayandikiri vova ndunda buzengi kare kuzaidi oko vo mu mazulu kanda la Kongo ikanda ntete mu Afrique Centrale bwabu kanda dio yantete yandikiri kola matata nzambe ampungu ndinga kikongo luveni beno ngongo eno manga bola tibanzira vous devez être dominé c'est tout kuluwozi mtoto myapa Kongo kuluwozi kikongo tokele vovanga wabulwenda kuluwozi natema fatama monsono mangala ba Kongo bandiki vova qu'est-ce que vous croyez vous on ne se moque pas de Dieu tata nzambe luvendi nga kikongo beno nikanda natema Afrique Centrale baluveni ndinga luyambudiyo ndinga zanzenza ndinga byampamba luyani kuna vovi qu'est-ce que vous croyez nkilo tibanza beno bana lukitukiri zingamba bimantinu maboyi alors c'est normal que bavengi luyali kukinsasa kameti kulukipako parce que ngamba zabakanda makuntandu lwenda kulufu munzira ya kuangola ntoto mya bakongo kikongo twakelevo vanga unika ya kulufu Kiswahili kakotele kuna Kiswahili bayandiki vwa kulufu wenda kumatadi kikongo kina makefa matadi
Mkongianta makefa di tadi veut dire les pierres. Et en Israël, makefa, ça veut aussi dire les pierres. Luenda kumatadi, kikongo to kelevo vanga kumatadi. Boabolo akumato no, mangola beti fova, banani bakongo. Est-ce que ben lukizeidi akapulona? Ben ke luzeidi okati ben ni banani, ben bakongo. Dialo zeivo beno, kumwaino yala kelekala simo seba yuda, fila balu fila kwa kuku, bo amangala melu yani kevova. Hein? Lubisidi muvova kikongo, mais tout mama abuku kondolo muluzoka tanzamia mpungu mamonso no mankaka malenda vanga muntu mena mapamba tatanzambia mpungu mumazulu kikongo kaluvana letimona kinyau mbumba kinyau letimona kinyau fwana kane yengo kansina kinyau lenda dia ngoto kumia zole za fufu kana kitu kwa ngoko mebweti kuntala fingongongo una bonsongo weti luta le demona kisiala la kifwana kane yengandu kansi na kisiala la lenda dia sake kumina zole za fufu kakana kitu kwa ngandu ekuma tadi kutwa kele toto meba Kongo kutwa kele vova Kongo mangala mameni kota kuna inga ntoto myamanyanga maisangila bisi inga babikwanga vomanyanga maisangila kikongo twa kele vovanga kuna wenda ku inga kikongo keti vila kyandinga baba yandikiva kuna mangala Boa kutukamba vonkongo mubuzo babwandi parce que tezo que kya buzengi kilo akotele kina nsudi bena temu matuti Luzei boma c'est une région militaire boma ntoto miaba Kongo kikongo takelevo vanga kuboma wenda kuboma siwa yandikwa kikongo pasi mu wakyo mangala una yandikwa bana ni beti vanga mpila yo kande den silu ya kande ya Kongo est-ce que kande ya sili ya Kongo ya sili ya silu evu kande ya zinkole kande ya zingamba kande ya bankwa wonga kanda est-ce que kande ya silu sili bene ba Kongo tatanzambi uluveni ndinga ki Kongo lunyafu niyo ndinga zanze bana lwa kitu kimbula juvanga babo ndinga zanze ni lwa kitu kilibangala ni lwa kitu libanani mais ba vengi lu yalo kukinsa asaka baturi ba Kongo parce que bantu bampamba ba hiki kulumuni Mwanda je m'appelle Mwanda mais Mwanda mais ntoto mya ba Kongo kikongo twakelevo vanga ku Mwanda babu wenda kuna mangala meti dukuta Kiswahili keti dukuta est-ce que vous voyez quoi Équateur il y a des villages qui parlent Kikongo là-bas kani abenukili vo vilanga mangala Namro babelge bana tero kwa kuku. Voele kuki sangani eske mavata mena kuna mavanga Kikongo kani. Abo abukulufu ngilo yandike vovela Kiswahili. Mbazi kiluba la yandike vo bene bakongo. Bana bakaba kimfumu. Save benu zingamba zifuti landa mfumu andi. Donc il za isivo lukutu kunulu tula lumbuki aki ikimoko kyane Mwanda nsemi yenkangu andi wa Kongo ninkembi vo kimoko kyokyo kinakadila muki Kongo nilusongelevo munsi zazo munza ya mvimba tatanzamia mpungu makande zindinga kavambisa nikavana ndinga kwa kanda da bantu ye munsi zazo bantu basalanga kandinga wenda kumfutu wenda ku Azi wenda kwa konsono bantu basadilanga kakandinga kumbuzi bavananga kwa bana bawu zatuka mundinga kansi beno kwaku kivo Albertine kivo Simon kivo Joseph eketi Kongo keketi ndinga beno bakongo kanda dia solo amazulu est-ce que bis mazulu bati kulutala ndiatu mpela yo beno nsono la monisa kwa mutaki ma beno
parce que zimbasi mumazulu sisa kamba fo talaba Congo bakitukiri kaba singili bantu ko ya hikili bi fofola babantu bikona landi moso misamu wabana solo akanda dansi luzafe ngeye futi vanga muningu ufiti landa makanda mankaka ngeye futi bula muningu omoki makanda mankama lendi kansi bwabu Congo wahikili malanda ngulu kanda dyanka bwa fofele Kiswahili Congo sabala kavyokele tata munkwenga wafuidi tata munkwenga ni seria mbutankazi nkundi ame twaenda kumafoma tata munkwenga tata munkwenga wakala mudi bundu lya Adventist katukili ku Faraji twizi ku Adventist butulweki ku Adventist Pasteur Matuba Manyanga kena tomeneza ki Congo buna babu futi vova mudiambule tata munkwenga fuidi ye Pasteur Matuba Kiswahili kati vova tomeneza ki Congo munyantomeneza ya c'est le beau-frère de ma femme. Moi j'étais professeur au collège adventiste tomene kumuzaya musiki nkenge tomeneza ki Congo bwabu budiambo Baswahili beti yala buna Kikongo kakele duku muna unzonzambi yaba Adventist butwa yanti kavaika nikamvana mbote niyabisa mukumvana koko kwami bisima zulu bamana kusola mukala kusakiau save ngeye futi vana muningu ufiti landa bantu bankaka buba solele ne mwanda nsemi buna ne mwanda semi vengi bundu la Congo zolo kutakuba Congo konsono ne mwanda semi andikisone kazi Congo leto zolo ba bonsono batanga zo ne mwanda semi andikini vanga muni vana muningu yezole levo babo balanda muningu wo kansi ba Congo mubuzoba bwau batekele nima kwa ndinga Kikongo Kikongo ndinga yangiti kulubeni kaloze masweke na mundinga yoyoko yavana tata nzambi ampungu kwa bakongo tata nzambi wafeni Kikongo ba mubuzoba bwaba mwenivo ka Kikongo kwa fitivo vatamau mangala bwabo Kiswahili ba hikilivo vi kulufu bakongo mubuzoba bwao Melozi wama ketikamba bisima zulu ba uvo tu mama obuku kondolo mulu zolo la tata nzambi ampungu mamu mankaka malenda vanga muntu mena mampamba beno nikanda dia nsilulu tata nzambi ampungu nsilu kabanga bakulu beno mensilu sikavana yandivo bulu na kumutuma mana yandi sikafisa mbasi zandi zinakuluka tuna mkinkole bulu na kumuteka nima yandi pisikalo teka nima yekulu yambula mkinkole mkinkole kitu kilino baba vingi luyalo bakongo binako ma company muntu to bakongo bauna bakongo kabinako ndinga Kikongo baluvana buna bwabo Kongo buketi vandinga natema fata mangala maminikota banani banata mangala kuluanda bakongo wenda kuluanda ande oya kiporti ke silingala banani baneti ndinga yo bakongo muna diodio dikele diambu dia tete ilukembi ngivolo kutula unu ya kimoko kya longi ya Kongo yenkangu andi wa Kongo samu wandete ndinga Kikongo samu wanzole insamu wantuadisi obweti jeta kuba Kongo munafuti wavo betu ba Kongo kiari kaka parce que tu kondolo leader bakongo idegri abuzobo abubu buyandi kumvana nsoni. Qu'est-ce que c'est un leader? Leader qui anglais qui na to lead mu anglais mangulvo toi di ça et leader mu anglais mangulvo toi di si abuna bene bakongo le kondo toi di si le lekilo mini bene bakongo le kondo toi di si 1600 Congo dieto ya sonekene mukulu songa nzira ilifutulanda kagena ntwari siko
Mimono intwari wa bundu la Kongo. Kwako bana yuvusa twarisi abundu la Kongo nani mwada nse. Twarisi abampelo nani kani nani musengo. Twarisi leader vedi twarisi men Kongo bukandi beto tukondolo leader. Kumbuyo kazi yani peko. Il ne sait pas. Mukingelezo to lead mbangu votwadisa e leader mbangu votwadisi bwabu beto bakongo tukondo ntwadisi luzeite suka mbangu mini fukusa mono mukulu twadisa tukabuto kele salanga yemuta ntoya kuma mayemo futi sumba zirame de papier sumba encre zikongo leto 1600 kongo leto nani kuba kongo wasonekele 1600 kongo leto mutwadisa bakongo kamuntu ko ebeno bakongo mumpovu lwene vo akialika kavo betu kondolo ntwarisi buna ntwarisi yenu ani ya chichi lufuti sani sina muntu wokuba Kongo vyo kanlongi mbongo zame ole yadikila nkentwame ye bana bame sumba zirame mwana kazi mfuti kifia kuvile kena sumba rame kena sumba ankara zaite suka mbogi zimene fukusa mwana baba Kongo 1600 Kongo dieto nani munsi ya imene sunoka 1600 Kongo dieto parce que mono nze idio vo mono intwadi si abakongo semfuti sonika zikongo dieto musonga ngindu musonga bakongo nzila ibafuti landa bakongo bobete tukondo ntwadi si donc nous n'avons pas de leader ala bayani ki landa Jean-Pierre Mbemba bakongo banga balendi ya chichi banga bakotele mu PPRD banga bakotele et bantu balo menisani sina bamvimba pepe de bioso ba menisani sina ba vengilu yalu ba Kongo kabena munako ese que si lo asikama evuka lo nasikama ko bena ba Kongo bunankembi vo kimokyo hunu kyake kimoko kyanlongi yekanda lya Kongo samwanda ti umvavele nsamwandinga luniafu niki Kongo liyane kilo yavo vindinga za banzenza nsamwanzole nsamu wantwadisi kadi konso fulu kena kanda dena mukingole izole katu ka mukingole twadisi futikala vontwadisi nkatu kangu ka ulendi kukifunza wa kibeniko mutu akala mu 59 nzeza landu kasavubu yemuta nkanza baba kala ntwadisi mabakongo memwela Kongo yandivo kimfumu makyatumbwa ibafwa yeba moyo batumbanga butwakala ku université mu 69 mvua fa mbuta kasavubu twalanda mvumbi ya mbuta kasavubu jiko palais de la nation kuna wenda didi la mvumbi andi buya monani tu ya mbuta kasavubu tumakunza aluka kala moyo mansanga sama mvaiki nguri ambuka fa mansanga kama mvaika ko sede ambuka fa mansanga kama mvaika ko mansanga sama mvaiki di buna yandika banza kuna kupaleda na shovo angwankazi milandu bambo ngudi aminkazi ngwankazi milandu bambo vona vava bisika kale kunkamba ngavo kesadia mongulu wala kadilanga ko yandi futi lunda meso na yokoso bwapo mono mansanga sama vaikiri nsoni ngwankazi wafuidi mekuna kukena kuti kumbona nsoni zimbeki emvutu kisiku campus ku university buyale kamufuku beti kunkamba vo vakatu nganga uvinga nanga vo yebwabu kasavubu katukidi ngeye una bakafulu kyandi kimfumu makyatumbwa ibafwa yeba moyo batumbanga bafwa batumbi ni bankamba vo bwabu beti tumene kutumba kasavubu fwili kilivwa vinga na fulu kyandi sitwa kusakumuna yesiwa yanti kasala kumbadu kulubakonga bana kulekila minuko mebuba namu na kisalu kiuna yanti kasala vazimu na siba kulekila minu yeba umpe ba moyo siba kutumba buna bafwa yeba moyo siba kutumba ya yanti kabundu ya Kongo baboba mbela ya sala vazimu na bakongo biziba kusavo muntu benge mambo makisala mafunu beni mina buna mbuta za bakongo za kala salanga iba mbuta kasavu ni kutakana bakutakana kubada ndingi bambuta ngonda bambuta yumbu bambuta kimasi bambuta kuyena bakutakana kubada ndingi bavo leaders tatu ntwadi simitatu tunasola kane musenga 9 mbuta kasavu c'est le bas fleuve président de la Bako
Mbutankanza, c'est le cataracte, vice-président de l'Abaco. Mbutanzalandu, c'est le fondateur de l'Abaco. Yani, c'est la Lukaya. Nibaiza bieka bantu batatu. Bavo, ku cataracte, tubongele ne mwanda nsemi, una vinga na bafuluka Mbutankanza. Mbutankanza mpeve ya tia. C'était le général de l'Abaco. Katuna votako, sont écrits lancés par Mbutankanza. Ni babonga Mutaluemba le milatre qui habite Anjili, babonga le Mutaluemba, yandi bambieke le mukala, bafuluka Mbutakasa kuba fleuve. Et babonga le Mbutadeka, la Lukaya, bafuluka Mbutanzizalano. Baki masi, ye ba polisi sangaza bakonga, mure keto diao, bele funda mambo kwa Laurent Kabila. Ange Laurent Kabila botu vuandange, bakongo bakutakana basole leader zawe, babasa bengeba na nuhani, saba kukatura, bafutuka bakade bao kimfumu. Laurent Kabila fouet mené. Yandi vo quoi? Allez, finissez par la sécurité. Dès que vous avez la sécurité, vous avez un ordre Kabila Mukanga, ces trois leaders, des Katinini, n'était Koulomé. Koulomé est Tinina. Et Mbutaluemba, Yandi vo, Monobanso, la Kuna Kubaka la Kuba Danding, quand c'est mon Kalami Kulukutunako. Vous dites que Kalami Kubabansola, moi je démissionne. Mbutaluemba Katukikwandi. E mono ni yasala ne mwanda simi mono me yankoma mbele yantenda mbele bafa mana mbieka baba moyo babiekele mono kangina eni yatata manasala mono kwa mikaka plus de 1600 Congo dieto menzone mutwadi sabakongo e bakongo beti kama beto kotola ntwadi siko amendunda buzengi bisi mazulu beti kulutala banani bo beti voma buzengi vuka bene ntwari siko beti to bieka ntwari si ba moyo kuna mba bieka ntwari suta bieka ntwari si musala kina kisalo kyandi keto timuna salo kyandi ne keti sala mboki mu buzengi bwawu bakamba ngo ba ntwari singatu abuna muntu wangu yo ba balo tisani sina ba ya chichi pepe be biyo bilo tisani sina ba vengi lu yalo ba kongo ngatu. C'est beno mpasi za mpamba lo timona ya titilwa lendi vyoka mimvuma kuma tatu munsi yankatu kalusisidi munsi yankatu kalusisidi Jean-Pierre Mbemba mais celui qui a envoyé Thomas Louaka dans le gouvernement mon mangé Thomas Louaka a été envoyé par Jean-Pierre Mbemba dans le gouvernement. Le timona bantu bazilanda kabantu basikala lako ba salanga misamo kisadi mais tuma ba mutumini kwa fumu andi na kukuru penal international nyebuka kala moyo kwa kubena mvimba lumene gongu mukamuku mulanda kondwa kwa bila kondwa kwa kikuma sans condition buna muntu wangu yoyo bulu yanti kiri diati la bonso bobo kinkole kaka kifiti kuiza kwa beno kari tu mama buku kondolo mulu zolo tatanzama mpungu mamo mankaka malenda vanga muntu mina mambamba tatanzama mpungu luveni ndinga kikongo vafuluki atu mama beno kakyako beno mangala beno kifalansa mono iso nikanga zikongo leto mukifalansa me bundula kongo yasa dilongira ngamu kikongo limbira ngamu kikongo bila kiso nikina provisoire mamu kifalansa parce que nzonzi to taibao pete kulukwamisa kama za ininge noko emubila ko kiso nikina en attendant kilivo ba ombe bawa me bulu meni kuluka muno kangina fo balaka ndinga ngako kwa kikongo kaka c'est tout. Donc nsamu ndinga watu meni vova nsamu wantu adisi kambi beno leader lukondolo bebisi mazulu ba vetu muntu to bieka muntu me musala kena fu kisa mbongo zandi oleka dikira nke ndwande bana bandi sumba si encre sumba si papier 1600 congolais duku di abeto ka tona leader ko beno ba Congo mbuta kimbangu buka fu apoka kala tom ka mazulu zimbasi bavo mbili ampasi kalumwenene kalonzeiko akanani walukuriri luze impasi ngati mwana mubeno yufuseno ke ndwama ine di matin sunga maningi musarangena
sala bonso bufweni Kongo deto zeti dukulwa nge sasa zi conference de pesa ngitukulu ba Kongo una kaka ka fabetu tukondo lo leader ba Kongo buna nkibi futukuza kwa benu kulamani luzuru Tanzania mpungu kinkole kinkole inki tatanzambia mpungu wavambisa makanda ezindinga nikavana ndinga kwa kanda ya bantu konzontangu nzenza kasisi ntoto myandi lutiwa ntoto myandi kinsasa mapeto ba Kongo bapo bena vava mingizi la basisi ntoto myamu zi profesa zawo mekonzontangu nzenza kasisi ntoto myandi yeuzi kukotira mu ntoto myako yandi nzenza weka mfumu nge mfumu ntoto weka nkole konzontangu nzenza kasisi ntoto myandi kuza kukotira mu ntoto myako yenata ndinga andi yenge mfumu ntoto vila kane ndinga kuvana tata nzambi yandi kavuva ndinga nzenza yoyo nge yewe kankole konzontangu nzenza kasisi ntoto myandi uzikukotira mu ntoto myako yentoza zoza kimvwama kya ntoto myako ze kama moko manzenza nge yemfumu ntoto weka nkole konzontangu nzenza kasisi ntoto myandi kizikukotira mu ntoto myako yenge yemfumu ntoto yantilivana kwa bana baku kumbu za bakulu banzenza yoyo Lostine Albertine Jean kumbu za bakulu banzenza nge mfumu ntoto weka nkole kinkole makabu mole mabantu kisalanga kabu dia bankole bana kuamuswa bana kondwa kyandia bana fwansatu ye kabu dia nzenza uzi kuluyala una yantika dia una yantika zietla makumbi bakenjo bandi bana yantika kwenda ku Dubai pamba sakana na zimbongo makabu mole kinkole kisalanga kabudi azimfumu inzenza tukiri mtoto myandi uzikukotera mtoto myako inga de kadi andi alokera de yako petrol kumwanda de kadi andi bya byo yakimvwama binatangi mvwa musi bika byandi yandi woti saka na zimbongo fila bakenjo bandi ku Dubai konso saka na zimbongo yenge mfumu mtoto mpasi kyandi yankutu mubaka kompasi makabu mole kaka mabantu kinkole kisalanga bankole yezi mfumu melulekele minu vombwa weti dia mbizi wenda wa muziona mbizi sika kutatika buna kinkole kakikatukanga kya ukibeniko taleno musiza zo munza ya mvimba kwa koko mana kota kinkole kadi kinkole buki kotele bantu bavwaminanga kyo bantu bavwaminanga kinkole kabalendi zola ko nkole za ngamba zawo bimanti mbya maboyi mawu babaka kimpwanza sekinkole buki meni kota kakikatukanga kya ukibeniko kinkole nwani sabanwani sanga kyo savene mwana semifuti kili nkome bufili kinkole mbuta mbenza futi kili nkome bufili kinkole mbuta nzuzi futi kili nkome kinkole nwani sabanwani sanga kyo kali kakikatukanga kya ukibeniko kinkole bufanga kyo kinkole batimbulanga kyo kudepye bavananga kinkole mboki kya katuka mianzi ma kinkole vuzanga myo bonso butu vuzanga mianzi mya bitekuteku muntangu yoyo kinkole kilenda katuka bakele mu kinkole balenda baka kimpwanza yandi katoma muntoto me bakulu bawo lumwenu yalo bavengi bakongo nkatu ebo bavengi luyalo lo banzenza batuka mubizunga bankaka baiza kulukotera muntoto memino baumbe bantu bavuyira mintoto myawo
Bangala bavuili mintoto ba Swahili bavuili mintoto ba Luba bavuili babo bavuili mintoto miao ba sisi mintoto miao a 1000 km 1500 km bizikota muntoto memieno bandi kilivanga luyalo beno kwa lonako luyalo na diambongo zeno mukibeno bumputu na bumputu jongo lukutukunu lwetula uno kyaki kumba lukutukunu kimoko kyanlongi yenkangwa ndi wa Kongo mulukutukunu lolo nintekele simba diambu dia ntete ndinga iluzaisi futa Tanzania mpungu kikongo kaluvana mulangano kikongo tufusela mumamo munsieto yonso nzenza zolezika kuba Kongo futi zaye kikongo ngewenda ku France kuzoleva ki Faransa ko siba kukuma kwa Français wenda ku Allemagne kuzoleva ki Allemagne ko siba kukuma wenda kumputu wenda watala kumputu yonso nsi kana finsi fya fyote ndinga yabakulu bawo beno ndinga zabanzenza lukula mane kweno tatanzambu luveni ndinga kikongo lubisiri kikongo ndinga tu mama buku kondolo muluzolo tatanzama mpungu mama kama nenda vanga muntu bina mampamba nilo bakembi vo beno bakongo leader lukondolo bobu kuna vo vingwa konsono mungina kupata yandi nkumbo yo leader yabazayi kuyatuka yabazayi mbangululu leader c'est l'anglais ça va c'est ma dire ntwadisi twariswa bundula Kongo twariswa misioni twariswa mpiro kuri kukondo ntwarisi mboki mono mfuti sala zimbongo bafuluka dikila nkenjwa mebana ba mbongo zozo bipapila ngete sumba zikongo leto ngezi sonika mudyamuri ya kulutwarisa beno tikamba betu kyare kafo betu bako tukondo ntwarisi bisi masulu betu kulwa ye muna buzengi bweno bisi mazulu baluveni ntwarisi batumi ni konjo acho yandika kaka sala buna sala bantu ba mona kisalo kyako ba moyo siba kubieka kale kimfumu meka tumbwa ibafa iba moyo babeka butu sedi ba moyo batu bokile kubala ndingi batu umbidi mempova yo titamana kwa waka kuba Kongo beto leader tukondolo ninkembi vo mpila yoyo kinkole kaka kifuti kuiza kwa beno eni bavengi luyalo beno mulu yalo kalonako parce que beno bimantinu zinkole zingamba binatinkutu beno bantu bampamba muntoto me bakulu beno mekavena kanda di musuku mu Afrique centrale vyo kanda bakongo bisima zulu buna basayi livyo bedi mwana kulo kitibiri le dilo mwana vo bwala bwili beno bakongo kapu buloti li atla kabuna ko fitili atla beno kinkole kaka kifutu kululu wakila ilu songele kinkole nki tatanzambi makande zindinga kavambisa kwa kanda kana vana ntoto yendinga nzenza katukiri muntoto myandi uzikota muntoto memi yako yandi kamfumu ngemfumu muntoto ukangole nzenza katukiri muntoto myandi uzikota muntoto memi yako yendinga yabakulu bandi nge yamusindinga yako yandi kivo yandi nge ukangole nzenza katukiri muntoto myandi uzikota muntoto yentoza zoza kimvama kantoto myako nzenza saka minibaka yandi ndikivama yandi ndikidia yandi ndikitoma ngempasi nampasi ngeuka ngole me ilu songele dio vokinkole buki meni kota kinkole buki meni mena ngaki katukanga kya ukibeniko kinkole nwani sanga kyo mboki yakatuka kinkole dumva badumvanga kyo kinkole bufa babufanga kyo kinkole timbula batimbulanga kyo mboki yaka mianzi ba kinkole vuzanga myo bonso butu vuzanga mianzi babitekuteku mboki yakatuka lukutukunu leto lo manisi na tela mapeto babonso no yimbi yankunga Kongo na ndotera okukwalekela omakongo tukakumchundi na tekumbamba lwangule mamulaza pangala Kongo imuna Kongo tukakumbwekete yaka Kongo Kongo dieto jane lukengo Kongo dieto jane Kongo nimi nensaku nempanzu ya zinga yalambwa kwa makuku matatu malambe Kongo okukwalekela omakongo Kongo
Kongo diatusisila bakulu, Kongo tadika baswe masinga, Kongo imuna Kongo, Kenzoka Kongo wa Kenzo lanza, Sala wayala sanda, Vantanu kamunchiko, Tobola nkosi, Tobola ngoya, Kongo imuna Kongo, Kongo imuna Kongo, Kongo imuna Kongo. Donc, nous retrouvons tout le monde ici. Ozana besoin ya campagne album ya sika bling bling tina suka olingi publicité interview benga biso sikoyo partout aux alliés Montréal, New York, Paris, Bruxelles ou London. Congo Mikili bling bling 2015 équipe ya sika. Prestige, qualité, professionnalisme. Toyebisaki bango eza système ya toucher jouer malgré kisi na ye nganga kendaka pe hôpital ebele bakomi déjà kobima libandi. Voilà, na 2015 nouvelle adresse Congo Mikili bling bling Paris 101 avenue Champs-Élysées immeuble Louis Vuitton. Benga biso sikoyo na 0033 970 405 604. Congo Mikili. Prestige, qualité, professionnalisme. Tolier bango à sec, sans dessert.